روزين زولي أمد هندر توق يك نا يكي دديب وتاعي حوش عربي مساكر بردوی سبه ساعت 4 بون 5 بون مساکر مول ها چوت خودی کرا ما پوی بود باشه ما بخواست بزین ریکی ما گو سم الله الرحمن سم الله الرحمن ما گو کرا شدا غولانی و هم در کادر ریکی سگرین ده رو دنجی امناته گوت نه سر هر 5 دقیقه ها و دبا گو تتا در کویل یسی در کوی ایسز بسکنه معنی هوا و بمبارک جیبی از استون و سر هوا خدا خیر شوند و ام جمع دین و حتی نگاه سرمینه و ما تشتغل دیم مالو ماجی گیو تیکه و لجنه و دو امناتتن حربه ده باقی و زید و وزن زاله جواب زیده یعنی فسخی تشتک منادیه بير كومين بانا ما كر جو عقد خوينوارن ما قلت شيء جو هلال أحمر جماعة خوستيا حرمالك عقد واد ساكن تشاش شخصا تتبدنا ندرم أنظر بس جو رسالة تجوارها ورا بيدن نظامات تشتكنا أبيضنا أحمر نديه عند زيارة عدنان جارو شرادري قال حلب نو في تخول في دار الشيخ مقصود أشرفية دعم كده حرب سر دربوز بي حرب كيون دجوار بي بومبا پر هاتن تاقاندن دویتو جی پر بنا هبی پر آواهی هبین ساقط بین پشت رو بعدی وقصو دم چی پشت رو وی زلزاله چی بی هین وی آواهینا هین ساقط تر بین اینا ملت چی پر هات بعدی شرع افرین ملت پر هات و داره وی جاره خطره جی سر ملت چی چیده بی وقتی هم که تدخل کنوک بلدیه جمع آلیات تنن آلیات ام وی انقاطنا راکن و آواهینی و نساخت ام جناف درخن سر ملت تهل نواشه آلیاتی گرک ماجی باگیره مازنه بوبکات تراکسی مازنه قلبانه هف آلیاتنا حتی نو این جمع پیدا نبینه آلیات جمع هن جسبک تانه هیا و بوکتک چوچکه يعني نكن تدخل كن معناها في كورنو بماشينو في أوفاهيني ساقطش نوف دارخن معناها سلامتي قال يعني ما وقتي بشتي زلزال شبي ما دركت ما لجان شي كرن تدو طبعا عند زيار متطوع جهابين إما بلدي جهابين لجنة خدمي تاخو جهابين يعني دركت ما معين كشفك سريع شكر تقريبا 400 مبنى متضرر بيت نوفانا ده شيء داودته ما قلت بي افنو جركم زيه الواشينن وبرك حربي جهابين ما هونو ناكر النوف يعني هفنو جرك امروكن يعني هفجي ساقات بيني بي خطرك سر ملات بس ملات جرك ملات شي مرا اولي كوربه ببيني مثلا اوفايه خو ساقات بيني كاتي ور خبر ماده امجي يعني وون توجيه كان كي تشوف شغلان جرك شكلي اوفايه خو دعم كان وجزء خطورة هذا زوت أمجي تدخل كن بشكل كي يعني أقل شيء عملات جدارخن وجرى سكن كي بديل جي ببينن